That's in the Nuna no what here no. Say one tear here crana. Assembly nyina no dia yanyum to. Enti time da so. Medimafo Herbal Hospital. Do ye mo kwaba. Yeah. E bia boko de. Yankopon Adom. E da se pa de chi bia ni pa foforo ba behwe Adom TV nti. Enyum no de ate ye enjoy enyum no keke ye nti asem no. Ti Medimafo Herbal Hospital de na ye apomuden pabai na ye de ma de hye. Ye de Yankopon ase. Ade achi de na ye didi na ye numu de yare ekanipadua na ho. Eno nti da bia ada na ye bo ho dawro e kira mansan se ohododo na bibi ye o anase bia ohomfa obuagu ontumi nsore a ayaresa bia bi wo Ghana ha Yankopon ayi ama Ghana fo se o yare a obetumi de ya time ato yare so na Yankopon adom ama ho ayede etumi ato na aya na ye kase se adanse a e ka adanse nko ade nka ho hia se ebegina TV so na enka ye bo dawro kira mansan na emom no enipa ewa ewrefie orefie wo nipa afanti tora bi wo ho a e wo se time to time no uba nipa nipa hu se still time da so adwuma da so ekoso time da so ye adwuma na ayaresa no so ekoso ye pa nansan ya na ubehwe na ubu ha was doctor mananti abrami nya ayaresa ntinu sie matoma dwunum kura doctor say emane ha wo ha atena ho so acha untumi nsore wa wobubuo wa wani afra doctor say bra na Nyankopon don fa time nto so emfama na won fa nhwema nansen yare adoso yeri die munye yensu enu munye ena ohwe galamse ekoso a enema ye no activities ni nyina de yare de breye nti ama yare adoso system ni mu nti se wo yare na se wo to na se wo de wo se one tinjin wa bre unya ba bia nkwa doctor time da so se wo de bra ne na ase Nyankopon adom de bre to yare ne so a empa ho arada na aye na se obi si ho wa se yare bi wo ha eni aduro yare no eni aduro yare bia wo duro doctor say just obi e wo anase won woni nkwa ono pen ntumi ma doctor time da so be do doctor time da so anim a Nyankopon adom de bre to yare so anyame adom ti yare no beko so o ma 5 minutes na empa ho so ma 10 minutes na empa ho so 20 minutes na doctor de ma 20 minutes na empa ho doctor say o de stroke na aye o so ntumi nante wo wubu agu ho o nan ntumi nante o de o kasa ne kura ne mu ato doctor say o ma 3 days kasa no beba obi a wonya stroke and kasa na tekwa won kasa ntumi makra no doctor so o ma 3 days kasa no beba obi o ha wo say doctor mesisi menya accident me ntumi nante doctor ma da form sa doctor so o ma na wotumi no so doctor say wo obetumi anante obi o ha doctor metiwe me china me nyawo meni me kuna tena be ye mfie du mienu doctor matena se me nyawo e de na meye doctor say bra na wo dro de wonyiska doctor say o ma adro one toto panom na du mienu unum mienu na kun hia busumi na mu ubenyinse doctor say mane how na wo dro o de ma o de onyiska unyinse wi na obase doctor de me so wo de ma me de menya film niti aseda wi na me de bro and doctor de na de bia o ka bia ye no kure na Nyankopon na de na dom Ghana man se omra no meboa Ghana omra no mfa na yare setumi na odi ase nsa no mfa meboa Ghana fo o se obu o se doctor mani hu ade doctor mani afra be ye 10 years ni me hu ade da doctor so o ma 40 days ni nso no woni ni be hu ade obu o se doctor beto mi ya mi yasa mi yefu eno de entatia case yenka obu o se doctor me be ma nya adwuma be ma nya adwuma de doctor say 24 hours nso na be ma no so regional say agina ho bo adwuma pa ema se be ma no de sa fonso a doctor say ema ne ha 5 days o ma oduro be ma no be sore aye kese kakraka boburubo pipiripitenten se de wankasa opani bia nti de ema ne ha de ha bia no o problem bia no se aye kwadanda da so de doctor say tutu ana ma ba doctor time da so na obra uba betu nanim a doctor say o de bra beto yare nso doctor number ne 0244 77 4282 0244 77 4282 obu o so doctor metuo manya kidney failure manya kidney infections doctor me chine say ye hu hwie nye ye gisam dialysis so wona o dialysis po ba eme mu oduro mo ho to mo Nyankopon adom nti obi nya kidney failure no oda gi eme the time to ne yare so Nyankopon adom nti papa no wo western region enne papa no da so tiase papa no wa hoden wotumi nante ye bibiara enti wo de wo se wonya kidney failure doctor say wo de fabra say hepatitis B na doctor say o ma 2 months hepatitis B doctor ibetu ase say HIV de yare na doctor ntumi nhwe doctor say wo de ha wo bia no tutu na mo na bra nanim
so wo de wo ba beduru n'anim ye hia wo gidie doctor so wo hia wo gidie wo de hia ne se wo betutu anamo ntuo pe ene hia so wo de wo se wo maame bi wo nua bi anase wo mumpo na wo da fo mo ntumi nante doctor say eno ye ntati case adanse ye de omo ntumi nante de aya kame se eno kra danse no ya do so bebere because so wo da fo na wo ntumi nante doctor so o ma wo na wotwumie doctor so berebe na obutumi anante ena afei so bu ho no oba na wo ti hwil ma doctor say yemfa hwil ma na nimmie no so wo ba na kura poma yemfa poma ma doctor nimmie no nze na wo de poma ba ya next 2 weeks ababa no e wo so de poma no to fom so wo ba na ti hwil ma doctor say o ma wo na wotwumie no o mna biem no poma no wo beto atwene nze doctor say mane ya wo de ha obia no wo de tutu anamo na brane mo bedu nanim a wankasa obehu se nyankopon tumi ye adwuma Medimafo Herbal Hospital eye Dr. Time so asoye asoye ni emi no baako wo Kumase baako wo Accra no yo poku yase mayra Kumase ye wo abu akwa agogo wo de wo ba ye number no wo fa number so na go screen anim no wo fa number na wo fra o mema on bejo so kama no ma direct wo de wo ba hospital wo de usu no enne doctor say abawie ye wo bodie no doctor say enne abawie ye ema o problem no nya ade a ebesi wo kwan kura sa de wo beko wo mu se nkofo bebrete Dr. Time oda so nka enka samiri enko hu wo nkofo bebrete se Dr. Time da so bi wo ba bia enka samiri enko hu enti wo ya kwanya de ma se wo ankasa beso de tutu na mo e de bedu doctor nim so bedu doctor nim a ebe ya adanse ebe ye fa hodi amobi biara na adanse kese enije kese sam krampa asaba ne se wono watakwa Pristia ayamfre bogoso sisi ye bie branch wo nyakopa Adom doctor ye wie bibia ye de branch no akoho wo he pote sisi ye no wo takwa kuru na yankasemo na ye bie branch no na nke wo sanke bie no last 2 weeks mba me ka say ye bie no middle of this month but because of niema ba ko community na sisi date na ko 20th of April nti nyame Adom 20th die doctor eba betena se aye adwuma e de ahwe omo Pristia ayamfre bogoso omo wase kropon nyina no omo ba doctor ebe hwe omo kama enya afi na abefo ka free ho e de aba Kumase ne nkran kwan wa dodo obetena ka musa na wa bre nti doctor say o de asoe ni bi aba ho e na mobile hospital nso egusu koso se modu he asisi ide nyame Adom a next week ye de ni kire wo Takoradi Cape Coast na Swedro nti sa nkro mi nsen nyame Adom next week ho na ye ko date no ye nyam fix ye but date ne ba ye beto edwama obia ati date no na emom no omo nya ready omo wo Takoradi owo Cape Coast na Swedro de omo nya ready se nyankopon ya Adom na omo na ye ba omo na ase enche kura na doctor so ye premium service na be koso nyankopon ya Adom next week Friday yeah. It's the premium service number is 0591. Friday we are next week. Next week Friday. Okay. Yeah. Number is 0591 202375. 0591 202375. O the friend number we. O fra also person be meet doctor ankasa. Wo a waso ma ba to so san. Me ba he no person me hu doctor na nka me ankasa mpo madanse a me wo no. Be dia chere doctor. Into phone number we ya ofra be book appointment amount. Appointment no so oba o medila we nyet se oba normal hospital we special appointment oba be shia doctor into oba wo time a wo de ba wo time a oba so wo need you so debi wo time pepepe no awurem sa pepepe ntia no oba be duru ho a o time no so se 2 pm ne dia mo 2 pm no o call ya no ko hu doctor so person ne doctor tenase 30 minutes doctor no be tenase eti wasem bia na wonya abotre amwodro wonya abotre ye hwehwemu ade ahwe obo ho se adanse ke no be obetumi ababe hu doctor obedi adanse dia doctor me buy mama meto na so doctors abeto wo mu no ahwe me kama obetumi obedi adanse so person hu ono anso so a number na nam dia to dwa no 0591 202375 brand be share doctor na afi musu be di adanse nyankopon ya Adom 20th no ebekoso nti we start wetumi start book from now akoya na enkodu 20th no na enkodu 19th ni akrosi na afi 20th appointment na koso nti wo de wo se wo yare na wo se wo de woni ba bia wa ba mu nyina bu obi aju ankofo achinchem nsa ju sika e ma ne ha doctor say your hospital ha so ba no wo charge wo
20 cities 20 cities no oka so man doctor me ma 5 pesos doctor be so ma oduro efre se wa yare sa no ne ade ehia ye efre se wa hoto no ne ade ehia ye sa hoto wa eno na doctor ahwehwe enti ha de sika sam eda fom boko a wo ba bedu na se kakra bi ekura no se fa kakra bi braba ji wa yare se e wo doctor time da so e ho enti mane ha so wo de wachinchi no bia obi enkofo aju sika e mane ha bra doctor ho doctor time da so wo bedu na so ye ya nyankopo adom nti kakra bi a wo de beba no wa yare sa no ebeko mekai man bia last week na oba Accra na me share no oba no one ne iratra na ne film nti wakonya ababa wafofra one ne te ababa na nyini kakra be 75 years nti otena se adi be me kojo to ensore no se doctor machina me nya duru nti sama be sama amu ame amede mukwa ko tina TV no so a mode mete masem no makaka kire mo se asem na mo ka nya no kure me ma na duru nyankopon adom oje aduro no be 11 na me kire nse botu a onum bi 4 p.m. no from doctor as me hu say kan hu anaju 8 no from me da ho no from doctor is ba kom yenu nyankopon adom nti se be ma no edafom kojo to doctor say o ma 24 hours se be ma no be sori agina na so obi obu die e ntati ya case omo bubu a omuntumi nsore ya nyankopon adom na doctor time da so tumi mo masore de edos nyintumi nka nti wo de hia ne se wo be sore na wasore waka na wodi oni akire doctor time da so aso ye nyankopon adom nti so do wani akire ho na bedu doctor aso ye ho a nyankopon adom omfa wo yare no ensa mfa nkofie o yare na wodi ba bedu doctor time da so ani mu no omfa wo yare no ensa mfa nkofie ya mfa yare ma ha ensa mfa yare no ensa nkofie yare no wo bedu premises ha wo beja yare no wa ya so bedu premises kwa doctor eni nyankopon adom nti no ubeja yare no ewo hospital ha nti wo de ha obi anfa number de biem number ne 0244 77 4282 0244 77 4282 and 0500 72 72 15 0500 72 72 15 nti wo de fa numbers mienu now the frɛ ofra doctor bejo so now the kan ho nyina fa kire no so woni na efra doctor say 40 days diabetes bp doctor say or the na wotwe mienu ko se bosome baako ebetu asem nipa do na say bp ni aduro wana ka kire wo se wo hu nya adura bejo a enkan say aduro ni wo aduro o pa aduro a bejo wo bp wo diabetes a doctor time da so ma wo obia na da say bp ana say diabetes eni aduro da doctor any nyankopon adom nti see the time to yare no so a ebeko say prostate enlargement na how now jonso 10 o de anajo no so tumi jonso be 10 times 15 times doctor say o de obabedu nanim a nyankopon adom nti 3 days jonso no ebetwa fa number no na de bedu doctor nim na bedu doctor nim a ebeye adanse ebeye fa hodie ebeye anije na enkenyan ama obi biara nyankopon adom nti fa number no na de bedu doctor nim a adanse ne doso na wonfa o yare no ensa mfa nkochiri sa de oba no ai nti the last year amokoye no na response no to say mobile clinic ne de uduru ho aya na eni campo keke every say sabi make e bia no nipa no niska a wo de be faka free make ye kodoma brekum ne etichiman na wo be free doma anasa abekumase emuwa nti wo uduru a eye na nije na se nipa no obo ho nso wa ba hoda enti ono te se wa ba no ka che ni se doctor time da so ba ho na me ko ho eje mi enti nkofo tumi so nkofo nsa do mo ba eho do ma ebu so ne nipa no do so ave ni ekrampo ye ho kire nanso nyankopon adom nti ye hwe omu nyina enti nyankopon adom mobile hospital ne de ko so kama na bo amanfo pa because nya obi anso na sebe obetumi atena ka mu afri kwantentia bo obi wo ho ana ne sisi me kai wan woman bia me hwe na no ofri manso oba no ontumi ntenase ontumi nyina ho enti taxi no mabu season na mo de na tum ebre enti say any person would need freedom ana eba o meduru ka na bia ye no kwan mu yeah enti mobile hospital na de bo amanfo pa enti next one na ye takrade Cape Coast and aguna can say aguna so do yeah enti fancy ya ya da say papa panti doctor time da so Medimafo Herbal Hospital ene yete won kana fa number no na woni won mo eni enkomo